anezezwa n'ibyiza byaho atekereza izo mu ijuru. Haleluya! Parasibiwe. Amen. Igice cya gatatu ikavuga hejuru y'ubwiru. Siri, sura 3 inasema juu ya siri bw'ubumana gukiza abanyamahanga. ya Mungu kuweza kuwaponya wana Wa mataifa. mugore yari yagwasha umwana. Huo mke alikuwa ameuguriwa mtoto. Atakira Yesu. Akaweza kumlilia Yesu. Aramubwira ngo umwana washe yarwaye. Akamwambia mwanangu ameugua. Yesu aramubwira ngo Yesu akamwambia tawafata ibyo kujya usaba. hakuna anaweza chukua chakula cha watoto alafu ampe mbwa. Ngo abiheze imbwa. Ampe mbwa. Ngo arangize umugore kubera kwizera arafi. Kwa sababu mke kwa imani akasema hata mbwa. Vita hizo tunadiri pia na imani. Bwana sifiwe. Haleluya. Niyo ndwaro ya gatatu. Hiyo ndio silaha ya tatu. Kwizera. Imani. Bibiri zivango. Biblia inasema kumenya ni kujua ibyiringirwa yanayotumainiwa udashidikanya bila kujuta. Nugukuramo gushidikanya. Ni kutoa kujuta. Warangiza ukizera. Alafu unaamini. Nasobanuke kwizera. Nimefanywa kwa imani. Kuzagufata ibitariho. Imani inaangalia yasiyokuwa. Ukasita ko biriho. Yanayaita kuwa yapo. Ukafata ibigaragara. Yanachukua yanayodhihirika. Yanaita kwamba haidhihiriki. Kwizera kuza gusuzugura. Imani ina dharau. Amen. Amen. Kwizera kuza gusuzugura ingwara. Kuamini kuna dharau. Ugonjwa. Ukavuga iyi ngwara. Inasema huu ugonjwa. Ntabwo ari yo kunyica. Si ya kuniangamiza. Kandi torero mwese tunashukuru Mungu aliyelinda kanisa nzima. Muzukuri narimba kumbuye. Nilikuwa nimewamisi. Amen. Amen. Abatabikiriza sinzi impamvu yabo. Wale ambao hawaitiki sijui sababu yao. Ariko muraza kuikiriza. Lakini mtakuja kuitika. Amen. Amen. Ndashima Imana yarinze umuryango wanje. Nashukuru Mungu aliyelinda jamii yangu. Imana irabarinda bakaba bageje ngasanga ari bazima. Mungu akawalinda nikawapata wakiwa tu salama. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Kandi nashima Imana yuko umwaka w'ishuri ugiye kurangira. Nashukuru pia kwa kuwa mwaka wa shule unataka kutamatika. Ntago yabyoroshe. Si rahisi. Kubona usomesha umwana umwaka ukarangira. Kuona unamsomesha mtoto mwaka unaisha. Mbonye umuntu usetse njega nibo bwa mbere. Nimeona mtu ambaye amecheka, mimi ni ya kwanza. Amen. Amen. Ariko ukabona umwana uramusomesha umwaka wa mbere uwa kabiri. Lakini unamsomesha mtoto mwaka wa kwanza wa pili. Kandi ukabona n'amafaranga yo kwishura. Na napata pesa za kulipa. Turabishimira Imana. Hiyo tunamshukuru Mungu. Amen. Amen. Samson asigaza Icyongereza azambwira Icyongereza nkabura uko musubiza. Samson anajua Kiingereza, ananiambia Kiingereza nakosa vile ya kumjibia. Ariko gakuriya azonyiyemera ari ejo wamusomesha. Lakini kwali ataweza kujivuna na mimi ndo namsomesha. Tiyonyiyemera kubera ko nije utanga amafaranga kugira ngo agire ubwenge. Kwa sababu mimi ndo natoa pesa ili awe na hekima. Amen. Amen. Kuko umwana wese mtoto yote agomba kuba umuvyeyi we kuko nibo bazabatanga ibi. Anafaa kuheshimu wazazi kwa sababu ndio wanapetoa pesa. Byose nyine ariko babiheshwa n'abavyeyi. Yote wanapewa na wazazi. Semeni haleluya. Amen. Semeni haleluya. Amen. Ukuntu mwari muri mu kirere cyo hejuru none mubaye nk'abatibuka. Vile mlikuwa kwa anga ya juu tayari mmeshuka. Kashauti haleluya 7. Chani shauti haleluya 7. Haleluya. 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 Semeni amina. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Abaefeso ibice 6 umurongo wa 10 na wa 11. Waraka wa Paulo kwa Efeso 8 gatandatu 6 10 hadi 11. Evangeliste Socrate nadufashe gusoma. Ndugu Socrate atusaidie kwa kusoma. Kadusome kwandiko rw'Abefeso ibice 6 umurongo wa 10. Zamurijwe Socrate. Ibisigaye mukomerere mu mwami. Bibiri iravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Kandi nimurangiza muhagarare mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana. Nimurangiza mwambara intwaro zose z'Imana. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kugira ngo mubashe guhagarara
mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Hari ijambo ry'Imana ufite irebe haguruka twumve. Hashimwe uwo wambambiwe wangize umwe n'Imana. Hashimwe uwo wambambiwe wangize umwe n'Imana. Ahasigaye mushake amaboko kuri Nyagasani. Ahasigaye mushake iki? Amaboko kuri Nyagasani no ku bubasha bwe bukomeye. Aho mwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Amen. Iyo ni ijambo ry'Imana cyangwa ni intagatifu? Iyo ni ijambo ry'Imana. Sawa, ngabicara. Imana igweze umugisha. Amen. Wakubariki. Turaganira ijambo rivuga ngo gutwara intwaro z'Imana. Tutazungumza neno lisemalo kuzibeba silaha za Mungu. Buriya iyo Biblia ivuga gutwara intwaro z'Imana, Biblia ikisema kuzivaa silaha za Mungu, biba bisobanura ko uri mu rugamba. Inamaanisha uvitani. Kandi urugamba turwana na vita ambayo tunapigana, Biblia ivuga ngo ntabwo ari ugw'inyama n'amaraso. Biblia inasema si ya nyama pia na damu. Ntabwo turwana urugamba rugaragarira mu maso y'abantu. Hatupigani vita inayodhihirika machoni pa watu. Ngo dukore imyitozo igaragara nk'iy'abantu. Ili tufanye mazoezi yanayoonekana mbele ya macho. Intambara turwana ni y'umwuka. Vita tunayopigana ni ya kiroho. Intambara turwana ni yo mu mwuka. Vita tunayopigana ni ya kiroho. Abantu benshi barwana mu mubiri. Watu wengi wanapigana kimwili. Bagatsindwa mu mwuka. Na wanashindwa kiroho. Kubera ko barwaniye mu mubiri. Kwa maana wamepigania ndani ya mwili. Iyo urwanira mu mubiri, ukipigana ndani ya mwili, iteka ryose uratsindwa mu mwuka. Mara kwa mara utashindwa kiroho. Ariko urwanira mu mwuka, lakini ukipigana kiroho, utsinda ahantu hose. Utashinda kila pahali. Haleluya. Jackson. Kuona mcha. Kitabu cha Efeso, Biblia katika kitabu cha Waefeso, iyo tusoma kigira ibice bitandatu. Tukisoma ina sura 6. Igice cha mbere, sura ya kwanza, kivuga hejuru y'imigisha yose tubonera muri Kristo. Inasema juu ya baraka zote tunazozipata ndani ya Kristo. Umuririmbyi yavuze, mwimbaji amesema, ngo yafashe imigisha yose, amesema amechukua baraka zote yo mu bumana ya umungu, ibumbira muri Kristo, akaifunga ndani ya Kristo, alafu akatupa Yesu. Na Kristo, alafu Kristo, nta mugisha nta Kristo. Hakuna baraka bila Kristo. Amen. Amen. Ndashima kubwa butoto. Nashukuru kwa butoto. Urakaze cyane. Karibie sana. Wagize neza guhita muhani wacu. Umefanya vizuri kuchagua hapa kwetu. Uriya n'umunaziri umukristo wa Kigali ariko yimukiye hano ngo arangize azi wacu. Imana imuheze umugisha. Wa Kigali alafu akakuja huku kwetu. Iyo nk'umuntu agiye kwimukira no muri Kenya zambwira ngo uzoje muri ensemble. Mtu akihamia huku na mwambianga ukuje katika ensemble. None umubwira ngo aje ahandi kandi ndu wa muntu. Naweza nikamwambia aende mahali pengine na mimi ni wa hapa. Wagize neza cyane. Umefanya vizuri sana. Biblia yavuze ngo yafashe imigisha yose. Biblia imesema akazichukua baraka zote. Yose mu bumana. Baraka zote za umungu. Wirangiza ibumbira muri Kristo. Alafu akaifunga ndani ya Kristo. Imaze kuibumbira muri Kristo. Baada ya kuzifunga ndani ya Kristo, akatupa Kristo. Umugisha wose. Baraka yote ubonegwa muri Kristo. Inapatikana ndani ya Kristo. Semeni amina. Amen. Indi migishiri yase ya Kristo. Baraka zingine nje ya Kristo tambaraga. Hasina nguvu. Kubera ko kwa maana asa numva hari Bukavu bavuga ngo wanasikia hapo Bukavu wakisema uriya muntu wagira amafaranga. Eti mtu huyo ana pesa. Kwari ko ngo azarara muri dushe. Lakini analala huko bafuni. Amen. Amen. Izo twita imigisha. Yale tunayoita baraka. Amafaranga n'amazu. Pesa pia nyumba. Iyo ziva kwa Satani, zikiwa zinatoka kwa ibilisi, zigira makondisho. Uwanga zina sharti. Kandi abakozi ba Satani, na wale watumishi wa Shetani, bagira ibitambo bazabatanga. Kuna dhabihu wanazozitoa kugira ngo ili babashe guhabwa imbaraga, waweze kupewa nguvu. Ariko twebwe imbaraga duhabwa, lakini sisi nguvu tunazozipokea iyo tuzisabye, tukiomba, tuzihabwa ku buntu, tunapewa kwa neema. Haleluya! Bwana
Asifiwe. Semeni haleluya. Igice cya kabiri kikavuga hejuru y'ubuntu. Sura ya pili inasema juu ya neema. Twakijijwe kubw'ubuntu. Tumeokolewa kwa neema. Ntabwo ari ikiguzi twatanze. Si malipo tuliyoyalipa. Nta kintu na kimwe twakoze. Hakuna chochote tulichokifanya. Kugira ngo dukizwe. Ili tuweze kuokoka. Ariko ubuntu bwa Kristo. Lakini neema ya Kristo bwarabonetse. inaweza kupatikana. Kandi ubwo bwaje kugira ngo. Na imekuja ili butwigishe. iweze kutufunza. Kuba Imana. Kumheshimu Mungu. Na kugendera mu kuri kw'Imana. Na kutembea ndani ya ukweli wa Mungu. Semeni amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ubuntu bwa Kristo. Neema ya Kristo twahawe ambayo tumepewa. Titwabuhawe kugira ngo hatujapewa ili dukora ibyaha tutende dhambi, ngo nibwo ubuntu bwa Kristo bwaje. Ili neema ya Kristo imekuja. Ubuntu bwa Kristo bwaje. Neema ya Kristo imekuja kugira ngo butwigishe ili tufunze kubaha Imana, kumtii Mungu buri munsi, kila siku. Ugende kuko bushaka. Tembeeni kama vile neema inataka. Kuko bushaka. Useme kama vile inataka. Utekereze kuko bushaka. Fikiria vile inataka. Yo ati kumana ndani vyago tamarira ndakuboroga tarufu kandi ndagahinda none naje nkwiye kujayo tarufu kandi ndagahinda none naje nkwiye kujayo maze yibuka ya magambo hamwe yumvise ku miziyoni anezezwa n'ivyiza vyaho atekereze zo mwijuru anezezwa n'ivyiza vyaho atekereze zo mwijuru. Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Igice cya gatatu ikavuga hejuru y'ubwiru. Sura ya 3 inasema juu ya siri bw'ubumana gukiza abanyamahanga, ya Mungu kuweza kuwaponya wana mataifa. Wa mugore yari yagwasha umwana, huo mke alikuwa ameuguriwa mtoto, atakira Yesu, akaweza kumlilia Yesu, aramubwira ngo umwana washe yarwaye, akamwambia mwanangu ameugua. Yesu aramubwira ngo, Yesu akamwambia tawafata ibyo kujya usaba, hakuna anaweza chukua chakula cha watoto alafu ampe mbwa, ngo abiheze imbwa, ampe mbwa, ngo arangize umugore kubera kwizera yarafi, kwa sababu mke ya imani akasema hata ziza siryo tuvungukira hula mabaki kwa kumeza ya shebuja ya mezani pa bwana. Biblia inavuga ngo, Biblia inasema Yesu aravuga ngo sindabona, Yesu akasema sijawahi umuntu ufite kwizera kumuona mtu ana imani mubanyeseri bungana nguko kwa Waisraeli kama mtu. Twari kure, tulikuwa mbali ya masezerano ya agano, nta byiringiro twari dufite, hatukuwa na tumaini yoyote kuzabona Imana ya kuweza kumuona Mungu, ariko binyuze mu buntu bwa Kristo, lakini kupitia kwa neema ya Kristo tubabana mu bwami bw'Imana, tukawa wana katika ufalme. Twebwe abana abanyamahanga, sisi ambao tulikuwa wana mataifa tubabaraganwa mu bwami, tukaweza kuwa warithi katika ufalme wa Mungu. Warinde kugira ngo uhinduke umurago. Ulikuwa nani ili uwe urithi pia kama moja na Kristo? Hako tuli kumwe. Je, tuko pamoja? Changwe na abasizi. Ama nimewaacha. Bwana alikuja duniani akacha utukufu na heshima kwa ajili yangu mimi na wewe, damu yake ya thamani sana ili mwagika tukapata uhuru. Bwana Yesu alibebwa machinjoni kama kondoo, ingawaje vilikuwa vigumu, kuogopa neno lake lilikuwa kutuunganisha na Mungu. Igice cha kane sura ya 4 kikavuga hejuru y'ubumwe bwo kwizera, inasema juu ya umoja wa imani. Biblia inavuga ngo kwizera ni kumwe. Biblia inasema imani ni moja, Imana imwe, Mungu ni mmoja, umuhamagaro umwe, wito ni mmoja, ubatizo umwe, mbatizo mmoja. Ibyo zose hayo yote biboneka mu gice cha kane, yanaonekana katika sura igice cha gatanu sura ya 5 kikavuga hejuru yo gukanguka, inasema juu ya kuamka no kuzuka na kuweza kufufuka. Biblia inavuga ngo, Biblia inasema semeni haleluya, haleluya, inavuga ngo ye usinziriye we, inasema yeye aliyesinzia kanguka, amka kandi uzuke na ufufuke, Kristo abonugwa kumurikira, Kristo apate kukuangazia. Amen, Amen, semeni haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ye usinziriye we,
uliyesinzira. Igice cya gatanu kavuga ngo yewe usinzira. Sura ya 5 inasema uliyesinzira. Kigasura kavuga hejuru kuna abagore n'abagabo bagomba kubana. Inasema juu ya wake na waume vile ya kuishi. Amen. Amen. Kuna abagabo bagomba kunda abagore. Waume wapende wakezi. Abagore nao bakubaha abagabo. Na wake pia wapende waume zao. Amen. Amen. Igice cya gatandatu. Sura ya 6. Kikavuga hejuru kuna abana bagomba kubana n'abavyeyi. Inasema vile watoto wanafaa kuishi na wazazi. No nari hakavuga ngo. Na hapa kunasema sasa ibisigaye dukomere mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Yaliyobaki uweni hadari katika nguvu zake zote. Dutware intwaro zose z'Imana. Na tuzivae silaha zote za Mungu. Ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Msimame bila kushindwa na hila za ibilisi. Bigisha kitabu cha Efeso cyose ndakiranga. Nimefunza kitabu cha Efeso chote nikamaliza. Hari ico nsiza aho ngaho. Kuna pahali nimeacha. Ariko nabonye mutamwandika nimba mwampinze. Lakini mwandiki kwani mmenipinga. Abantu bose usiko nda muntu wandika. Hakuna mtu ambaye anaandika. Mugabo ngo arabwirisha aravuga ngo abantu barasinzira avuga ngo inyigisho ziyo ngo zasinzirije abantu. Mugabo ngo jiyo ngo ufite inyigisho zotuma ngo umuntu adasinzira. Naje zaje ni ngaho zabaremere. Ni kama mafunzo yangu yameweza kuwa mazito. Habuze n'umuntu numwe basi wandika ibimvuze. Hata mtu mmoja andike niliyoyasema. Ukundi mwangwanyije yeme. Hamjanipinga kweli. Tangela. Kambabwire intwaro 7 nazo. Acha niwaambie silaha 7. Ariko nubwo mutamwandika ko murazifata. Hata kama amwandiki lakini mtashika kwa kichwa. Imana igweze umugisha. Intwaro ya mbere. Silaha ya kwanza ngo mukenyeye ukuri. Mkiwa mmejifunga na ukweli. Umukaba wanyu ube ari ukuri. Mkanda wenyu uwe ukweli. Biblia iravuga ngo. Biblia inasema ngo muvugane na bagezi banyu by'ukuri. Mnene na ndugu zenyu mambo ya ukweli. Abantu benshi babesha. Kuna watu wengi wanaodanganya. Biblia iyo ubesha. Ukidanganya. Biblia izivuga ngo iyo ushaka ko bakuvuga neza. Ukitaka unene vizuri. Vuga abandi nawe neza. Wanene wengine vizuri pia. Ushaka ko bakugirira neza. Kama unataka ufanywe vizuri. Girira abandi neza. Watendee wengine vizuri. Biblia iyo ubesha. Ukidanganya. Satani aba yakwitije. Shetani amejikopeza wewe. Amejazitiza abandi bakubesha. Na atawakopeza wengine ili wakudanganyishie. Kiki naye gisobanukiwe cyane. Hiki nimekielewa zaidi. Bwana asifiwe. Asifiwe. Buriya kwa hivyo ufite strategy ya Satani kome cyane. Kunayo mbinu ya ibilisi zaidi. Ya mapepo. Ya mapepo. Abantu benshi buzi kinyoma. Watu wengi wamejaa uongo. Ariko mbabwire. Lakini wacha niwaambie. Imana yakuzamura. Mungu akikuinua. Mungu abantu bokurwanya. Hata kama watu wakupiganisha kivipi. Huwezi kushuka. Imana yakuzamura. Mungu akikuinua. Hakuna yule anaweza kukuteremsha. Ariko wazamuwe n'abantu. Lakini ukipandishwa na abantu ni bazakumana. Watu ndio watakuteremsha. Bahati bukuku yaravuze. Bahati bukuku akasema. Ukinuliwa na wanadamu. Nuzamurwa n'abantu. Wanadamu ndio watakushusha chini. Abantu nibo bazokumanura kandi. Lakini ukinuliwa na Mungu. Ariko nuzamurwa n'Imana. Ni lazima utakuwa juu. Uzagomeza ube hejuru. Ukuri. Ukweli. Abikigiye ntibashaka ukuri. Ukuri kubajya mu matwi. Abikigiye ntibashaka komo kwisebe. Abikigiye ntibashaka komo kwisebe. Itwaro ya mbere n'ukuri. Silaha ya kwanza ni ukweli. Ukuri. Tukijifunga na ukweli. Niba uri muri korali. Kama uko kwa kweli. Fugana n'abandi ukuri. Nena na wengine ukweli. Ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kweli wa neno la Mungu. Amen. Amen. Afrero. Wa frero. Iyo bavugaga ijambo. Wakati walikuwa wananena neno. Ijambo atazi yavuze. Neno ambalo hajui na amesema. Yaravuga ko naguyuva. Anasema ni hivyo nimesikia. Hari abantu bose bavuga. Kuna watu ambao wanasema. Wanaanza ko nayumvise. Anasema hivyo ndivyo nimesikia. Uri amakuru umvise. Habari ulizozisikia. Tugomba kurashana ukuri. Ufai kubeba kama ukweli. Amen. Amen. Amakuru w'imbarirano. Habari za kuambiliwa. Tukayajane ukuri. Usipeleke kama ukweli. Kubera kuko ni ikinyoma. Kwa sababu ni uongo. Amen. 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 Dukenye ukuri. Tukiwa tumejifunga na ukweli. Jambo rya kabiri. Neno la pili. Ngo twambaye gukiranuka. Tukiwa tumevaa haki. K'icyuma gikingira igituza. Kama vile chuma inayofunga. Biblia ivuga ngo murinde umutima wawe. Biblia inasema chunga moyo wako. Kuruta ibindi byose birindwa. Kuliko mengine. Kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Kwa maana hayo ndiyo maana ya imbavu abasirikare bashiraho antibare. Kwa nini wanajeshi wanaweka kinga? Nukubera ko ari umutima uri. Ni kwa sababu moyo uko hapo. Umutima ni inyama itazirampuraso.
moyo ni nyama ambayo haiwezi kutolewa. Nukuvango rero inasema birasaba kugira ngo dutware gukiranuka. Inatufaa tubebe haki. Tukiranuke mu gihugu abandi bakiranirwamo. Haki pahali pengine wengine wanafanya haki. Yesu yabwiye abafarisayo. Yesu akawaambia mafarisayo. Arabwira ngo mwandyajamwe. Akawaambia banafiki. Muzabona ishano. Mtapata ole. Kuko muzamwirirwa mwezi inyuma. Kwa maana mnaosha nyuma. Ariko indani ngo mumeze nk'amagufwa. Lakini mbele mnakaa mifupa. Ngo mumeze nk'imva. Ni kama vile kaburi. Kandi ngwimva. Na kaburi. Iriya ibifite amagufwa n'umunuko n'inyo zuzuyemo. Huko mbele inanusa, inatoa harufu mbaya. Uko mugaragaza inyuma yanyu musa neza. Anasema vile mnaonyesha nyuma mkiwa sawa. Abariko ni mbele mugomba hivyo hivyo mbele pia mfanane hivyo. Amina. Amen. Amina. Amen. 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 Nitaingia lango lake la sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe tu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi iyo dufite kwizera, tukiwa na imani kingabo, kama vile kinga. Iyo duhuye n'ibigeragezo, tukipatana na majaribu. Iyo duhuye n'intambara, tukipatana na vita. Izo ntambara tuzikingisha kwizera. Vita hizo tunadili pia na imani. Bwana sifiwe. Haleluya. Niyo ntwaro ya gatatu. Hiyo ndio silaha ya tatu. Kwizera. Imani. Biblia zivango. Biblia inasema kumenya ni kujua ibyiringirwa yanayotumainiwa udashidikanya bila kujuta. Nugukuramo gushidikanya. Ni kutoa kujuta. Warangiza ukizera. Alafu unaamini. Nasobanuke kwizera. Nimefanywa kwa imani. Kuzagufata ibitariho. Imani inaangalia yasiyokuwa. Ukazita ko biriho. Yanayaita kuwa yapo. Ukafata ibigaragara. Yanachukua yanayodhihirika. Yanaita kwamba haidhihiriki. Kwizera kuza gusuzugura. Imani inadharau. Amen. Amen. Kwizera kuza gusuzugura ingwara. Kuamini kuna dharau ugonjwa. Ukavuga iyi ngwara. Inasema huu ugonjwa ntabwo ari yo kunyica. Si ya kuniangamiza. Kandi igomba gusohoka. Na inafaa kutoka. Kayibwira ngo wandwara. Naambia yeye ugonjwa. Sohoka. Toka. Igasohoka. Na inatoka. Kubera kwizera. Kwa sababu ya imani. Bavuze idasohoka. Kwa nini hazitoki? Ni kubera ko tutagira kwizera. Ni kwa sababu hatuna imani. Amen. Amen. Kwizera rero. Imani kichuma gikingira igituza. Kama vile dira haki ambayo inafunga kifua. Niyo ngabo. Ndiyo kinga. Niyo ngabizi kinga. Ndiyo kinga. Imyambi yose yako muriro. Inayokinga mishale inawaka moto. Yaidi sikuchintege. Ile ambayo inakukatiza tamaa. Yaidi sikunanisa. Ile ambayo inakushinda. Amen. Amen. Muziko. Najua kuwa umuririmbyi yaravuze. Mwimbaji mmoja akasema. Pastor Emmanuel n'umushi Bukavu. Pastor Emmanuel ni wako Bukavu. Yaravuze ngo umunsi ngo akizwa. Amesema siku alipookoka. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kubera ko ngo yari umwivzi cyane. Kwa sababu alikuwa ni mwizi zaidi. Ngo mu mujyi ngo baravuze ngo uyu nguyu. Jijini wamesema huyu. Ngo tumuhaye ngo amezi abiri. Tumempa wiki mbili. Ngo ibyumweru birashira. Wiki mbili ikaisha. Ukwezi kurashira. Mwezi ukaisha. Umwaka urashira. Mwaka ukaisha. None wasora indirimbo aravuga ngo leo napanda. Katoa nyimbo na kusema ngo umunsi ndazamuka. Ngo miaka na miaka. Miaka ni miaka. Hallelujah. Iyo wemeye Yesu umwami n'umukiza. Ukikubali Yesu kama mfalme na mwokozi. Unapatana na vitu. Nibiguchintege. Na anayekukabili. Bikakunaniza. Na anakushinda. Bikakubwira ngo na uzagera. Yanakuambia utafika mahali. Atuzageraho. Utakifikia chochote. Atuzageraho. Utakifikia chochote. Hana uzagera. Na hakuna mahali utafika. Ariko kwizera. Lakini imani. Kukareba ibiri kure. Inaangalia yaliyo mbali. Na kuleta karibu. Yanaleta mpaka karibu na wewe. Semeni amina. Amen. Kwizera. Imani. Kuza gukurura ibintu biri kure. Wanga inaleta vitu ambazo ziko mbali. Ukavyegereza. Na kuweza kuzifikisha karibu. Bikaba muri wowe. Inakuwa ndani yako. Ariko udafite kwizera. Lakini bila imani. Uraho nyine. Kwa hapo. Hashimuo wabambiwe wangiza umweni. Hashimuo wabambiwe wangiza umweni. Hashimuo wabambiwe wangiza
wagize umweni hashimwe wabambiwe hashimwe wabambiwe wagize umweni hashimwe wabambiwe wagize umweni Mtwaro ya gatanu silaha ya tano ya kane no kwizera ya ine ni imani ya gatatu mukwesa inkweto mkiwa mmevaa viatu nukuvuga ngo nasimbutse nimeruka ya gatatu mukwesa inkweto ya kane no kwizera ya ine mkiwa mmevaa viatu mukwesa inkweto ari bwo butumwa bw'isi mkivaa viatu ambayo ni injili Yesu Bwana sifiwe amen asiga abigishwa alipowaacha wanafunzi yarabwiye ngo ni mugende amewaambia endeni mu mahanga yose kwa mataifa yote mubwirize abantu mhubiri watu ubutumwa bwiza injili njema abemera watakao kubali muwabatize mu izina rya Data katika jina la Baba n'iry'Umwana jina la Mwana n'iry'Umwuka na jina la Roho Mtakatifu amen ukuvuga ngo intwaro ya mbere mutwaye kuri ya kabiri gukiranuka ya gatatu mukwesa inkweto ya kane mufite kwizera na viatu ambayo ni injili mkiwa pia na imani ya tano mwambaye agakiza nk'ingofero mkiwa mmevaa wokovu kama vya kofia abasirikari bambaye kila kintu cabo wanajeshi wakiwa wamevalia hiyo ile kaske baza bambara kiwa wamevalia hiyo kofia yao nukuvuga ngo ibibarinda amasasa ashobora guturuka agafata mu mutwe wanalindwa marisasi ambayo yanaweza kuchukua kichwa Satani rero shetani azatera wanga anamshuti ibitekerezo bibi anapiganisha mafikra mabaya niyo mpamvu mu mutwe ndio maana kichwani tugomba kuhambika ingofero yo Kristo ambayo tunafaa kuvalisha Kristo agakiza ni Kristo okovu ni Kristo kandi Kristo ari muri twe na Kristo akiwa ndani yetu nukuba ngo tugira ibitekerezo byiza tuna mafikra mema ariko iyo Kristo atari muri twe lakini Kristo asipokuwa ndani yetu tugira ibitekerezo bibi tuna mafikra mabaya twambare Kristo tumvae Kristo kagakiza kama vile okovu katuweza ambayo inatupa kutekereza neza kufikiria vizuri tukabaho mu buzima butekereza neza na tuishi maisha ya kufikiria vizuri ariko iyo tutambaye Kristo lakini bila kuvaa Kristo tubaho mu buzima butekereza nabi tunaishi maisha yanayofikiria vibaya kandi tukabaho mu buzima bukora nabi na maisha ambayo yanatumika vibaya kubera ko Kristo tutamwambaye kwa sababu Kristo hatujamvaa kama okovu amen 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 twaro ya gatanu rero silaha ya tano nukwambara agakiza ni kuvaa okovu agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru utayifite tazishira gihugu c'isezerano kuyibona nukwezwa n'amaraso ya Yesu kuyibona nukwezwa n'amaraso kuyibona nukwezwa n'amaraso ya Yesu twara ya gatandatu silaha ya sita mufite nk'inkota mkiwa na kisu inkota panga ni kisu mufite kisu kabisa ariyo jambo ry'Imana ambayo ni neno la Mungu inkota ariyo jambo ry'Imana silaha ambayo ni neno la Mungu Bwana sifiwe amen abantu benshi watu wengi ijambo ry'Imana neno la Mungu tibarigira neno la Mungu hawana kubera ko kwa sababu ni inkota kwa sababu hiyo ni jambo ry'Imana ryo rizariduhana neno la Mungu ndilo linatekemea iyo usoma Biblia ukisoma Biblia lirakwigisha inakufunza semeni haleluya haleluya Bwana sifiwe amen buriya abantu bose twese tuba dukeneye ubuhanuzi watu wote tunahitaji unabii ariko ubuhanuzi bwose lakini unabii wote biri mu ijambo ry'Imana nakana ni neno la Mungu iyo ushaka kuganira n'Imana ukitaka kunena na Mungu iyo ushaka kuvugana n'Imana ukitaka kuongea na Mungu
uzuganira n'Imana binyuze mu ijambo ry'Imana. Unaongea na Mungu kupitia neno lake. Iyo usoma ijambo ry'Imana, ukisoma neno la Mungu, uganira n'Imana. Utakuwa umezungumza na Mungu. Hari Imana izikubwira. Kuna pahali Mungu anakuambia. Hari nawe uzubwira Imana. Na kuna pahali unamwambia Mungu. Ukayibwira ngo papa, mwambia Mungu baba, keneye bino. Nahitaji haya. Na ikakubwira ngo ngira ubibone. Naye anakuambia ili upate. Ni inzira ugomba gukurikiza. Njia ndio hii uweze kufuatiliza. Bwana asifiwe. Asifiwe. Birasaba rero inatufasa kugira ngo dutware ikota y'umwuka wera. Tubebe silaha ya Roho Mtakatifu. Jambo j'Imana. Ambaye ni panga neno la Mungu. Kugira ngo tubashe gutikura. Ili tuweze kushinda. Ibintu byose biturwana. Yoyote anayotupiganisha. Yesu atsinda Satani. Alipomshinda Shetani. Ntabwo yamutsinze kubera ko yakubise Luka. Hakumshinda kwa sababu ya Luka. Ntabwo Yesu yatsinze Satani kubera ko avuye mu huduma y'imisi. Hajamshinda kwa sababu ya maombi ya siku nyingi. Satani. Amemshinda Ibilisi. Kubera ijambo. Kwa sababu ya neno. Yaravuze ngo biranditswe. Amesema imeandikwa. Umuntu adatungwa n'umutsima. Eti mtu aishi kwa mkate. Biranditswe. Imeandikwa. Ukagerageza Imana yawe. Usijaribu Mungu wako. Biranditswe. Imeandikwa. Imana yawe yonyine gusa. Sifu msujudu Bwana yako tu. Yavuze kuri Zaro. Hajasema kwa Luka. Ntabwo yavuze ngo arabonye. Hajanena nimeona. Yesu yaravuze ngo biranditswe Satani. Yesu amesema imeandikwa Shetani. Iyo dufite ijambo. Tukiwa na neno. Satani atinya abantu bagira ijambo. Shetani anaogopa walio na neno. Umuntu ufite ijambo Shetani aramuogopa. Yule ambaye ana neno Shetani anamuogopa. Niyo mpamvu Yesu yatsinze Satani. Ndio maana Yesu akamshinda Shetani. Kandi Shetani nayo izigaragaza kugaragaza ibintu bigiye kumera nk'ibyo. Na Shetani anajaribu kuonesha mambo kama malaika wa nuru. Garagaza kwigira nko malaika w'umucyo. Noneho kwa hivyo akaza anakuja agerageza kugira yabwiye Yesu, amemwambia Yesu, aramubwira ngo biranditswe ngo, akamwambia imeandikwa hivi ngo uzasimbuka, utaruka, ngo Imana ngo izatuma malaika, Mungu atatuma malaika ngo bakuramire na wataweza kukushika. Timumva ko kera Shetani yege mu byanditswe. Simnasikia Shetani alikuwa kwa maandiko. Ngo Shetani rero kuitsinda. Shetani kumshinda ni ijambo ry'Imana. Ni neno la Mungu. Iyo umubwisha ukimwambia neno aratsinda. Atashinda. Ntabwo tuzohura na Shetani yegena na mahembe. Tutapatana na Shetani akitembea na mapembe. La. Shetani je muri cha kintu kibi. Shetani akija kwa hicho kitu kibaya, twese twohunga. Tunaweza tukatoroka. Ariko Shetani ziza mu kintu cyiza. Lakini Shetani anakuja kwa kitu kizuri. Ariko ico tuzatsindisha. Lakini kile tutakayemshinda nukugira ijambo ry'Imana. Ni kuwa na neno la Mungu. Ijambo ry'Imana ryo rizarirema. Neno la Mungu linaokoa. Ijambo ry'Imana rikabohora. Neno la Mungu linafanya huru. Ijambo ry'Imana rigatsinda. Neno la Mungu linaweza kushinda. Tugatsinda kubera ijambo. Unashinda kwa neno. Ariko udafite ijambo. Lakini bila neno. Ubuzima bwo gutsindwa. Maisha ya kushindwa buri muri wewe. Yanakaa ndani yako. Intwaro ya karindwi. Silaha ya 7. Mbona amasengesho y'uburyo bwose. Maombi ya kila aina. Iyo tumaze kugira izo ntwaro. Tukiwa na silaha hizo. Tugira amasengesho y'uburyo bwose. Maombi ya kila aina. Tusenga amasengesho y'uburyo bwose. Tunaomba maombi ya kila aina. Tuzasenga turyamye. Tunaomba tukilala. Amen. Amen. Yenda usenge wongera usenge. Kutafashe mikrofoni. Basi twazo. Kuko ariyoza gukiriza. Wowe chaga wari kurimbisha sinagufasha. Sinatambutse ndumushitsi. Sinimepita nikiwa mgeni. Ndumushitsi. Zibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibisasa ndabakunda ngamugende mubwira babaye mumurize abakomeretse mubabwire base barebe ayi dufite Imana itagihinduka. Bwana sifiwe. Birasaba kugira ngo dusenge. Inatufaa tuombe. Amasengesho y'uburyo bwose. Maombi ya kila aina. Dusenge twirije. Tuombe tukifunga. Dusenge tutirije. Tukiomba bila kufunga. Amen. Amen. Dusenge turyamye. Tuombe tukilala. Nitwicura dusenge. Tukiamuka tuombe. Hari umungu umwe twahuriye i Burundi. Kuna kijana mmoja ambaye tumepatana huko Burundi. Aratubwira. Akatuambia. Ngo muzoza musenga amasengesho yo gutungura Shetani. Ombeni maombi ya kumshtua Ibilisi.
ngo wamukubita isengesho handi shetani atiteguye. Uombe ombi ambalo shetani hajitayarishi. Ngo wamutera haleluya ngo haja shetani atiteguye. Ushout haleluya pale ambapo shetani hayuko tayari. Ngo wamuhaguruka ushime. Usimame ushukuru. Ngo wamushima Imana gusa ngo shetani atiteguye. Ushukuru shetani asipojiandaa. Asobanuke ngo ibintu zo gutungura shetani. Yeye amefunuliwa vitu za kumshtua shetani. Ako yeye tugomba kuitungura. Lakini tumshtue. Mugida tegereje haleluya. Wakati aingoje haleluya, shout haleluya. Mubwira shiramanga umwami ni mwiza pe aruhuka umutima. Mubwire ye gutinya umwami ni mwiza pe aruhuka umutima. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza pe. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza pe. Umwami uramukunda yo yo yo, ndamukunda. Izo wabihamya yo yo yo, ndabihamya. 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 Birasaba rero gusenga amasengesho. Inafuka kuomba maombi y'uburyo bwose ya kila aina kugira ngo tubashe guhagarara ili tusimame tudatsinzwe bila kushindwa n'uburiganya bwa Satani na hila za ibilisi. Bavandimwe, ndugu zangu, Paulo yandikira Abaefeso. Paulo akawaandikia Waefeso arabwira ngo ibisigaye akasema yanayobaki mukomerere mu mbaraga. iweni hodari ndani ya nguvu za Mungu. Ibiduca intege ni byinshi, Yanayotukata tamani mengi, ibitunaniza ni byinshi, yanayotukatiza tamani mengi, ibiturwanya ni byinshi, yanayotupiganisha ni mengi, kandi muri no rugendo n'ibizabu. na kwa hii safari hayatakosa, ariko ibizodukomeza, lakini yatakayotushikanisha, ibizatuma dukomera, yatakayotushika mkono nugutwara zino ntwaro ziri, ni kuzibeba zivaa hizi silaha 7. Amen. Amen. Nituzitwara tukizivaa ntabwo tuzorwanisha umubiri, hatutapigana kimwili. buriya Hivyo intambara y'umubiri ni y'umubiri, vita ya kimwili ni ya kimwili, intambara y'umwuka ni y'umwuka. vita ya kiroho ni ya kiroho. Kandi nimukagwanisha intambara y'umwuka umubiri, na msipiganishe vita ya kiroho kwa kimwili. intambara y'umwuka izirwana umwuka, vita ya kiroho ni katika kiroho. imyuka izirwanishwa indi myuka, roho yanapigana na roho zingine, umubiri nawo ukagwanisha undi mubiri, mwili unapigana na mwili mwingine. Kuvuga ngo rero ni kumaanisha muhagarare, simameni mushikamye, mukiwa hodari, mukomeye, mukiwa imara, mudatsindwa bila kushindwa n'uburiganya na hila bwa Satani. za ibilisi. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokeeni. Amen. Amen. Twongera ijambo ry'Imana amashimwe. Ongezea makofi sana kwa neno la Mungu. Uvuga ubutumwa arakoze, Mhubiri wetu amefanya vizuri. Imana imuheze umugisha. Mungu akubariki. Gatwumva baririmbyi, Cha tuwasikie waimbaji. Shami duheze indirimbo, Shama kwa nyimbo, na Elshadai duheze indi, El Shaddai nyimbo, na Elohimu. Elohimu pia. Abadiakoni badufashe, Deacons mtusaidie, bafundura ibiseke, fungua vikapu, dutanga ituro. tukitoa sadaka. Murakoze. Barikiwe.